1, 2, 3, go! What's up? What is up, fam? So, welcome again to my channel, guys, and this is another another vlog. So actually today no naglaag-laag ko uban akong family, and di ko siya nga like super nga laag, but yeah, nakalaag mi diri sa Pagadian. If hilig ka mo laag, if hilig ka og food trip, best you better watch this vlog. Like, yes. What is up, guys? So, if ang uban wala kabalo sa inyo, no? Actually, Pagadian is on isa sa tungod sa ilahang bulad. Alright, yeah. If gusto mo visit sa Pagadian, guys, oh, they have their bulad market over here. Like, yeah. Daghan kayo, like, not just bulad bay, isda sad. Oh. Di ba? Bulad karon kay bulad is lamig, bulad is life. So guys, ang prices dari kay range siya, di ba ate, from ang pinakabarato kay 100? 100. Oh, 100 ang kilo. Well, that's daghan na nabay. Oh, there you. 1 kilo, 100. 1 kilo is like 100 na, tapos ang pusit, Locos nga pusit is 600. Pagid mahangyo, friends. Ano, shrimp man, di ba? Oh, masarap to. Ito ang kwan sa mga karang magpansit. Oh, pansit, friends. Dilawan siguro mga pansit niya eh. Ang pasayan stream. Hindi siya maklaro. Focus, hello. Ang unsay tawag ana, walay kaliskis nga mulmol. Mulmol nga gamboy. Nganong Lakin on. ay lakin on. Wala mo gud ito mulmol bayot. Nganong mulmol bayot man. Dahil dangat ka dahil kaliskis. Dagan Mahinhin. Mahinhin. Hi. Yes, Yes, eskwelahan. so makita ninyo dari sa Pagadian, guys, murag tanan kompleto ang mga bulad dari na ino. Dito ani ate, lapo-lapo. Wala na sa magilon. Wala lang. Lapo-lapo lang. So, friends, if you are looking for dried fish or bulad, bay. Nara bay. Kani bay Pagadian, bay. So makita ninyo dari barato na, lami pa. Layo ra kay compare daw siya. I-compare ninyo sa Manila daw nga price. Mudagan siya like half sa iyang price ang mupatong. Nanirado na. So like almost like if makahapit mo here sa Pagadian, you just come here, by there's a lot of bulad. There's a lot of dried fish. And lami siya na at tay makuha gid like boy warag kompleto gid. Yan do kaya na ko ni John. Kung mangita bitaw og bulad sa Cagayan, na dili ni nako makita ang ani nga kadaghan nga klase. Hapon na bes. That is it for our report. So, aside from bulad, no, we have mani ni Yohann. Original mani with dilis. Mao daw ni ang isa sa mga delicacies dari sa Pagadian, friends, no? So, kung gusto mong mani nga lami, daghan kayo siya na ay pwede spicy or not spicy, na ay plain peanuts, ay nuts with dilis, nuts with cashew, nuts and with dilis and cashew, dilis nuts. Got him! Magpalit me. Ganda! What is up, guys? So, naami karon outside Ambrosia. So, mag-dinner me, and this is like a different dinner because
Mura siya, what do you call that? Kanang food war? No, it's not a food war. It's like a race. So, mag-race mi karon. Akong iingon later karon taon-taon ko kung sa among kaonon. So, karon, we are going to place our orders and I think i-place na ang order. So actually guys, no, ang among i-order is kaning My Forever. Charot. So yes, burger ang among i-food challenge. I don't know. Paon-paon na may kaon karon sa biggest burger available nila and the patty is like around 200 pounds. You get 200 grams. Ay, pounds. The patty is like around 200 grams. 200 pounds kabugat. And everything. They also have barbecue. They have lechon belly. Friends, that is a Pagadian na if you ever visit here in Pagadian, there it is. We're gonna take one lechon belly bite. Ooh, that looks so good. Woo! So guys, very day naay lechon belly here sa 7 barbecue and grill. Nga naara tapad sa among order ang burger which is right there, and then the pizza is over there. That one over there, that door. Yeah, lechon belly though. Oh my So God. maglumpa may kaon, no? Yes. Wala na siya consequence. Usa man consequence. Hugas o plato. Pili hugas plato. Dili ugas na to, sige. 1, 2, 3, go! Oh, this is so good. Love it. Ayo, Black Squad! Ayo, Black Squad! Let's do this! Woo! Ngon mày. Ngon lắm. Hả? Napailan siya! Ako na yung manghugas pero lamig kay lechon bay. Mercy kayo. Guys, una na may salty ang value for money. Ikaw, pila mo? 4 out of 5. 4 out of 5. Marami. 4 out of 5. 8. Ang taste para Kung nangita mo ka ng lasag, kayo niya. Sige mo ko, ayaw na lang ni kay pangkusog man ni friends. Ano, or kung nakay ka forever, man di kay pangalan kini My Forever, di ba? So kung nakita ka ng gusto mo sa mga uyab or partner na labing-labing no, karami-labing magkaon-kaon, mag-sweet sweet, di ba? Mo niya kung kanin. Ako gani, wala na ko nahurot so mini kung ako'y partner karon na, stay na kumanan eh. Sure lang. So all in all, I rate this 4? For all day, all in all. Overall. 3 gagawin ako ah. Ikaw. Siguro 4, siguro. Ikaw. siguro mga 7 out of 5 daw. Galing! 7 or 10. Out of 5 bro. So 3.5. 3.5. So mga to guys, thank you so much for watching. I will end
the vlog here. And I will see you next time. This is Munchkin with love. No idea. This is Munchkin with love. Ingat, guys. God bless. Thank you so much for watching, guys, and I hope you like this vlog. And don't forget to subscribe again. Also, don't forget about the vlog squad. Links in the description below. So, yes.